kan channel min ngai hlut sak tu zong te chibai kan buk chewa pathian ven himna le mal somna na sajok dongzel turin du sakna kan hlan chewani tunruma hian kumsang ni som ni pathum october ni som ni pakwa le ni som thum pathian ni le thotran ni chhun le zana Israel le Hamas in beina kalme ka thuthar langsar tak kan ron chop chuak le donani Israel chuan Gaza be pui chu chun zom zelin an chena tial ni inalanga darkar somni paliliam ta chung khan Hamas so mun poimo zaruk zet an phin dar le hemi ma darkar somni pali chunga an target firfia kho mun ma zali somnga an ti chet po tamti to na kalain darkar somni pali chung le ka target zaruk chuang cheu dar chu turu takani Israel Air Force ten chunglama tanga an mel mate an beina hian October ni saria Israel ram chunga firfiak te chetna an thuak bur ber pakhat Asem aburaka ba chu tha ania ani hi Hamas firfiak pola borua ka indo na kai noi aerial area an ho tulu berni in Israel be nana an man drone le paraglider ngai tu chuak tu chunglama tanga Israel be na tur ngai tu a inven na man ruwa ngai tu konga aphu saber ania October ni saria Hamas in paraglider manga Israel an lu thei chan le drone an be na konga amazing lap tu berani UN le ramrang rangin Israel chu Hamas te nena inrem na kong zonga inka haipuang turin ngen ma se Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan inka haipuan hun ni lovin indo hunani ti in atnol fithlamak Israel Prime Minister Netanyahu chuan Pearl Harbor bom chiam ani trumle kumsang ni pakhat September ni som pakhata beyanto truma US in inka hailam reng apom theilo ang chia khan Israel chuan October ni saria an mi telaka rong taka che telaka hian inka hai adu ngai bik lawang inka hai rot tu chuan Hamas laka Israel trom arota firfiak holaka dol zora arot ti nani Bible chuan indo huna oma muan huna om atia tun hi indo huna ni ti in thuril tu bungthum chang riat thu be chanin thurum tak achak chuak Israel Prime Minister chuan saichun zom zelin kan zawaya malam hun hril tur indona ania voin hian nu nau poi soi lo tele ral thuam ken poi sak nei lo te kara dai dan na bang kan siamani October ni saria be kan ni na khan he khovel changkang to taka hian man lai hun angmaya rong taka la che thin te hi kan be le ta ni lo chuan malam hun eng tak kan nei don lo ani ti min riat tira chung mi mol pui te chuan min be an chak et rengani Israel hi indona chok chuak tu ani lowa ne tu ero ani don Iranin sual virvel na mun adina Hamas te hi apeng pakhat an kai buan ni ti in an mel ma te hi adim lo sak le Israel sipai ten Gaza abe puyan chua mek na hian October ni saria Hamas in Israel sipai meichia an man te jingami ori megedi si chu chan chu ani a athil ton rang te ero tarlan an larem ti lo thung an sipai chan chu ani nulok hian Israel Defense Force IDF le Israel Security Agency ISA te chuan thu chu in trom siamin Hamas in an ren an sipai pui chan chu ani thu hi an tar lang ani an thu chu chuan sipai chan chu hi a risel na din mun endik to ni in atha a chung tenen po anin muto IDF le ISA te chuan firfia khovin an ruk bote chua zalen an ni theinan an theya piang an ti chun zom zel don ani ti in an malak chun zom dan tur an tar lang ani Israel Prime Minister Netanyahu chuan an sipai an chan chua tak hi lompuin chan chu ani theinana theitop chua tu Israel Military le Intelligence Service te afakle bok thuthar the dar tu ten ori megidi siman ani nuwa Hamas in an soisak dan le alaka an chet dan hi Israel Defense Minister Yoav Gallant an zota Mase Defense Minister chuan athil min ril te hi tunari chuan asoi tu le arila te chawin an hriat tur thil thuruk ani a firfia khovin hren lai an la nei nual boxi awangin engma soi zui lo atul ri ani ti in a chang heti mek lai hian Hamas ho chuan an mi hren te jinga meiche pathum Elena Trupanov Daniel Aloni le Raymond Kirsi telan na video an tlang zar le peka soisela lo le video an tarlan meiche pathum te hian hliam le pem an nei om mu ani lova an risel thani ponalang an zinga pakhat chuan an Prime Minister chu soiselin chua zalen an ni theina na mala turin atia an ti lui tirni nge inalang tin hetianga ruk bo ren lai le indona an man telan na tarlan hi
international humanitarian law in akhapa wangin atar lang tu de hian social an hlo zualani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu po in an mi hrian telan na video an vordar chungchanga Hamas ho chu nataka khakin miril rukoi pen tumna thilten om takani ti in asoi sela video lang mi pathum te mingtar langin thlamuan tura kuang kwa thei achak thua soi Israel sipaiten October ni somni pariat za na tanga ama zong aya na saa Gaza Stripa be puyan thak chu October ni somthum thotan ni zan thleng po in an la chhun zom zela chunglama tanga indo thlo na fighter jet za chuanga an chuk den ba ka khomola tengle le sipaiten an nor boka an ra china piang an ram ni zelin an mel mate tan mun himreng renga omlo nunaw mai ni lo thu thar the dar tu tele chom dol na na thoka omte pon tu nang an ha sa hian Israel hi Gaza ala chengai lowa frem huna anung chungin kan omani ringote ti in andin hunan soi hlomani October ni somthum jingdar le thleng khan Gaza sirpa cheng tun trum indo na awanga nunna chan za chuan mi sang riat kai to in Israel sipai zathum som pakhatin nunna an chan to bokani Indrin ni chan khuwa in Gaza hi biak po thei an ni lo nuwa pathian ni chotnula matrang kha chuan an biak po thei le tran to a internet a man le thei nuwa Hamas sowin an ngam lo chala chil an nom masa aniti an torna sadda na trangin a chiang viau Israel Defense Force thu puang tu Daniel Hagari chuan an khopui Tel Aviv thu thar the dar tu de machonin pathian nia Gaza Strip an beina firfiak pol jinga mi engemozat an that ti asoya heng an tha tak te hi indo thiam tak tak ni in poi khoi tura an mi te mina indo na muala tir lu thin tu te an ni thru asoi Israel Defense Minister chuan leilama an sipai te an him theinan le Hamas ho mun poimo infrastructure tam tak ti chiat nan indo thlona in boru ka tangin an beiti soin khomuala tanga lu chil na hi a hau tak le a chu wangin leilama kan sipai te himnan atul zong chu kan ti vekang firfiak ho hian in phen nan an mi te an mang na sa hlea sikul damdo in le mun danga mi pui jinga an tom ru ani atibok IDF tia alam toya kan soilar jok Israel Defense Force chuan thu chua siamin Gaza atanga leiver kaltlanga Israel lu tum firfiak engemozat anda thati an puanga heng helpol silai le ral thuam keng te hian Israel le Gaza inkar Erez crossing a leiver an siam chu Israel beinan mantrang kai an tuma leiver chunga tanga an ron chuak chia chu Israel sipaiten an lo mal ta ngawa an tho atop chiang hlom hle Erez crossing hi Israel le Gaza marlam in kalpo na ni in hekong kaltlang hian Gaza acheng Palestinian sang tam tak in hlo fatur le damdo in pantur ten Israel an lut thi na ni Israel in hekong kaltlanga an ramlu aphal sak chu Hamas ho hian a chezonga mangtrang kain Erez crossing pula hian leitnoi thuk taka leiver an siama chung leiver mangtrang kai chuan heng lai che vela Israel sipaitele chomdol na thok tu te an beita thina ni Israel le Hamas lam chuan Gaza mun ranga an in beiti an tar lang ve a Gaza mar lama an in beina sa zual IDF chuan Gaza Stripa ground operation an nei mek na an kong lo dal tu Hamas honen an in khuai nuai ti tar langin Israel sipai lo kap tu firfiak pol te chu tha an ni a Gaza Strip tuipui kam nai zikim biala firfiak pol te po an chatuan muna tirliam an ni ti in zikim hi Gaza tang nai te Israel chimlam khuwa ani Israel sipaiten thu chua siama an in beidanan tarlan ma lokhian Hamas firfiak pol peng pakhat Izadin al-Qassam Brigade chuan Gaza marlam beid lahia a Israel sipaite lolam bunin an in beina sa leti anta langa ama dewin an Telegram account kaltlangin Gaza mar thanglama Israel khomwal sipaile an in dolir theite an lo machonti an lo puang to a zirtop ni zana tang khan thotan ni thleng khan jan khuwa deu tho in Gaza chaklama an in be thu an tar lang zui bokani IDF chuan video siamin Gazaram chunga anteng la in dolir thei thalak rang an pholanga khoi mun nge ti ero an tar lang tel lo thung an video pakhat ero borua katanga Gaza mar chaklama ombe thanuan an bomlai an tar lang Gaza hian leilama an in beina sa hlea Israel hian ground operation an nei tran to aniti puang lo ma se an Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Inrin ni khan an khomwal sipaiten Gaza leilung an rapto ti atarlana wangin Israel hian indo na hau takle hunrei du tura an soi leilama tanga Gaza lu chhuwa na hi an tran to ni inan ngai ani
kumin October ni saria anin be nuwa October ni somni pariat inrin ni zan kha Israel chet nat ber tum ni in ala chun zom zela Israel Defense Force one an chet pui ber tum hian darkar somni pali chungin anin do thlo na ten Hamas mun poimo zali som nga zet an phin dar ti an soya atu ka aaya na sa zo ka che in Hamas au mun poimo zaruk chuang zet an cheu dar le ani IDF in ex-kal tlanga andin mun antarlan na hian an lei sipai te an che to nge yani ti antar lang tela an mel ma Hamas telaka cholkar thumlai be pui an chua nuwa an chet nat ber tumaniti an phalo bok Gaza a Palestinian thu nei tu da chuan Israel a chet ngap ber zan hian Gaza a in thatak tak za chuang ka chian ni in mi za thum som sari pasari chuang in nun na an chan ti an soya Israel chuan an indo thlo na ten lei hnuaya an target za som nga zet an phin dar thu puangin heng zinga hian Hamas so lei verle an mun poimo tam tak atel ti an soi Gaza Stripa hian Israel sipai tam tak le tengrol an lut to a Israel Defense Minister chuan an indo mek na ra bithar an chuang kai ta ti soin an sipai te hi zirtop ni zan anga Israela le to lowin inrin ni zan atang khan che chun zom turin Gaza an omtang don ti asoi Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan pathian ni zan khan be pui an chua chungchang hi soin ni zan khan Gaza leilung chu a nginin a nginga leichung le leichung ril kan beya firfia kho in khorna mun rang te chu kil tina tangin nuayani kan sipai ten an che dan tur an threchianga thule a ma lo chuan kan che chun zom zelang ati cheu mai Gaza Civil Defense tupuang tu Mahmoud Basal chuan Israel sipai boruak le khomwala tanga Gaza be tu te chuan sarkar in poimo le chena in poimo za chuang fe an deng som depa an ram mel mangpo adang lam vek to ti asoi UN Agency for Palestinian Refugees chuan tuntrum buaina wanga an in le lo tlan chiat san Gaza mi pui nuai som pali chuang zinga nuai ruk chuang an en kol meka Israelin asiruk la a be puya chua zan hian an na thok mi som nga pathum tenen an in be pop thei mi alo ti an soi UN Secretary General Antonio Guterres chuan Israel chet dan chuan abara khai ti soin tun hnaya nu nau mang ang chom dol na tur lak luk ani le poi soi lo ruk bo te chua an ni khan kalom man le a ma se hetianga chum lo chat lowa bom sur tir ani zui si hian min bara khai tak zetani ti in Israel chet dan chu abe sei lo lam thil ani thu asoi Hamasin an beya wang hian Israel chuan Gaza Stripa electricity le tuya pek thin zong deuh tho ti top makin Israel kaltlanga eitur tui al theile mamo rang an lak lu na kong chu alo khar ping mia to a Egypt kaltlangin tui al thei phur truck tenglori somriat pali lu arem tina in abei thamle a iwen chuan tui fin riata tui far khat chhun luang lekani alo ti to nge an buai ma kha chuan Gaza hian ni tin tenglori zanga vel alu thina an buai nuai ero ni somni pakhat chungin tenglori somriat pali alut ve chawa an mamo aphurumeu lowani Gaza mi pui te hian damdoi ina electricity pek na khol tinung turin tui al thei an nei to lova an chen na in athim thruapa an chorin pui ber siam na chang urna khol anung thei to lova tui song bol na le apek chuana mun te chu khopui ro san to a thil hlui hlon ang main a chol thuap mai ani Israel chuan Gaza mi pui te chom dol na tui al thei an phurlu tir te chu Hamas sawin lo kuai pengin Israel be na rocket le poi khoi tura ral an rel na muna an mang thin ni asoin an phurlu arem ti to lowani Israel hian achet nat zual tranzan October ni somni pariat zana tangkhan indo thlo na zazet an mang heu meya Israel Air Force one Hamas be na an thlo na man lai hi tarlangin US siamani deuh veka chungsinga chuan F-16 F-15C Eagles le F-15E Strike Eagle ral thuam trail khena thuam te atelani Israel hian engral thuam nge an manti puangzar lo ma se an indo thlo na ten ral thuam an ken tela tangin an ral thuam man zinga hian bombit nei kan ti ang chi poi dang khoi tel lova an bitum tak va fu chat thei Joint Direct Attack Munition JDAM atela JDAM hi indo na boman thlak tlang lon ang chi GPS INS navigation mga an target tak va fu chat tura anti changklunani atlang puin hetiang ral thuam te hi an tum tak bitum tura lo duan lok thei set lok thei ni in
Indo thlo na pakhata ZDAM an phur te hian arwalin target rang abitum theya fighter pakhata tanga voi khat ka chua arwalin hun ranga an target palilai arwalina fu chat theyani Israel sipai te hian Hamas so leiver an lu chil har to inarin omlova leiver chunga hian bom dang dai tak spons bom anti chu an mange in arin om sponsu no fe angchi pangpar khoi thin ten pangpar vi burna na an man thin thil thop le thorong tak angchi te soina ania chi ranga om spons bom kan ti chuan zopa tong takin no fe bom ti ila achiang berome Israel hian kum enga mozat kalta atang khan Hamas so leiver lu chuana na tangkai tur ral thuam man ro thale tangkai nei tumin alo be to a ral thuam rang an en chin nuwa kum sang ni somni pakhat khan no fe bom hi an en chin theita ani heng no fe bom te hi bom dang te anga puak dur chi le mi va cheu dar chi ani lova chu adang lam na lang sar tak po ani tin bom lian le rit sak ani lowa mi pakhat chau po in ol sam taka aken kwal le alak son zung theini in leiver no pinna na siamani abik takaduan plastic bomb pindan pani nei chunga chemical jikhat no felam chi siam thut thei thil tui ril anda chu uluk takin thirin andai danga manani dona adai dang tu thir chu phoin plastic bomb pindan pania thil tui ril chemical te chu a infinta a chu andu na lai anda theya andu chuan a the po in an the thei bok khatia infin vele khan thok le khata thil phuan na satak in siamin chu thil phuan chu alian thuta asang zong le acha zong in athang chopchil atir te a nemin dup viau ma se mit khap kar le ka thil sak tak silaya ka tlang theilo pal tlang theilo wa achanga leiver te chu ton tlang theilovin a no phui mia to thinani soi to thin angin Hamas so leiver hi fit za chuanga thu ka uluk taka an siam ni in aki koina sa hlea a in cycle nuala wangin alu thang lo tan phei chuan bo ol sam tak turani an mel ma ten an lu chil ani po a lo lam bun na tu rem chang an siam treu na munani bok chu wangin alu chil tu ten an du na lai an no kuya lam bun an ni theina tur aron po tu leiver dang an no pin zung theya trula chu tianga tan chuan no fe bom hi manani donani Israel sipai te hian an ta na hlau om thei an lu na leiver ron po tu leiver dang te chu rang taka an no pin ngal zel ba ka an ma ni in ven nan an du china an dai dang thei dona atangkai hle ang Israel sipai te hian no fe bom hi kumsang ni somni pakhat khan gazaram ria lo en chin to in a man tlak hle don ti an lo fin fia to a chuti ruale ro chuan achunga chemical om hian mit ati kholo theya wangin film khurangai hle an en chinna po sipai thren khat lo che sual pal te chu an mit en kolzui angai nge ani ame ro chu Israel sipai na za zongin an mang don chuang haulo Israel hi ma khosa nga ta to a indo renga khosa an ni awangin an raptet phu lovin sipai le ral thuama an sanga tharum ngau aya thluak man tam angai na hmuna che tur bik ya halom anti anneya anni ho hi leihnoi indo na an ma the tur te po anni heng sipai te hi thiam na lamaril bik sipai Israel Combat Engineering Corps anni a an kong dal thei thil hlo om mu chuak zunga rang taka thian fai thiam an mel ma te leiver ti che thiam bik te anni du thala an chetla lai pu acha kom te e tuntruma an boina kaljela Turkey sarkar chuan Israel hi vauma se Israel chuan engte uala angai lova Hamas ho tu ten mitang in thleng an rot na po a uk sak lem lo heti mek lai hian an che dana tangin Israel hian Gaza Strip mar lama om an kho pui ber Gaza City hual be atum ni inalanga kong pui an dan pin dan te chunglama tanga bom an surtir tamzual na mun le an khomol sipai le tengkal dan enin an jim tot sot viau ni inalang Gaza chim le marlam in kalpo nan hian kong pui pani chau omin Israel teng an lu phei mek na le kaltlang thei lo tura hun enga mo chen an dan pin sala aldin hi an kong pui berani a teng an lu to ber chuan he kong atanga chuak le lu tur hi an du huna andang ping mia thei to dona tui pui kam nai mi hring thol na mun wadi Gaza kong hi atet jok ba ka he kong zo tu firfiak pol ho chu Israel in indo longa tanga an ka phak renga wangin Gaza City po tu kong pani te hi an thunun hne viau don ni inalang indo thu thang tharlam tak ron chop chuat chun som zel kan tum don nia